Hakabedai bagajing syakot hajar ginong yalam ke FKJGP halor ka huri hura ka belami na kajing yat rali jongki. Hakane kajing na hajar uba dandi klef kongset gladon ki dukhat bagi ginong yalam ke FKJGP kiblalet bansen ran yu haga sadar police station. Ban syakli jingkli ki pulet halor ka huri hura ka belami na kajing yat rali. Habai keran bagi ginong patai kubor uba dandi uloong ba skoper halor kane kajing syakot hajar. Bat kum unong yalam ka seng Unhab ban syem ke jingkit kli alor ke jingja ke bami ke program ke bapenlong na keseng. Une unang ilam ke FKJGP ulah maham baka sorkar bat katanat pulet kemdai ban nyat jubor ki ka kenro. Namar on dala poi ka kutlat ken om ban se wat ban tunju ubor. Ulong baka seng kan beteng ban penlong ya ke jingdawa ha ke bedai baka jing bam yo akam yo ajam jong samla. Balada ke sorkar kam syem ke jingkit kli ban ai kam ki samla kumta ke FKJGP kan penlong da ke jingi ki pat ba. Seng dang bon bang hab le penlong public meeting keleng-keleng hama lagi district di hadin ki wat ki pocket meeting ru aksnong ki thau ngin lom ikun samla wat nakaleng ka seng ru umdi ngindon la ka jong ka program bang ngin penlong nam ta ki youth hapo ka office rekam ka seng ru namar ya ka office rekam ka seng lasna khanang ru nam ta ka sleman sanjur ki kun samla Atu kelada Belada kakpor kadang kam ni bangin address ke isu lembag public meeting dada kadon kajing parking makanang yang mensing ya sama ka isu si kamtam me beri ka kani kajing domyo kam yo jam ka dik taka ka burning issues mencu kran nok mentang te henrei nakaleng kaseng ni syukwa ban wara ahmad jang sarkar bahkan pejlam ya kani ka benta bahkan simkhia komno ban thau kilat kelenti mo benta ban thau kilat kelenti ban Pililah di kena samla ke jongi. Lada deh kam sarkar ne kam la jong. Dan deh dak sarkar kalong kuman teh nga try dengan pelong untuk program ngimtip. Dai ke banja namar bagi kena samla ke bolong mentah. Kilong very much frustrated. Hai hadir maka kata ke jingat kali jongi kelayat dapat pelong. Tengi kadang kata ke jing ya pensapriang haki social media kamtam kelai pendakam dek kentian bakadon kata ka violence and bloodshed. Mereka bahas komen pak kalau hadirin bangi nak kalian kaseng ngilawat ba umdan menurut batia apa hospital ba don kata jing stomjor nak ka jingja atau rali bat kawai ru kalau ba ni nak kalian kaseng ni kampung kesan ya kata ini nak kalian jong SP bat mah tak borom SP jong East Castles mau lah kesan ya kata ba kade tangga minor incident umdan ni yang tang su first aid treatment balik nak sia dia kan ni ketika itu ba kan oi paro persnam jong iru ba amdai ban sapren kai ka rumah dia kamu gitu video dawa so jing tep Superintendent ke pulet ke distrik East Khasi Hills ubak Sylvester Nong Tenger ula penting bagi pulet keladap ban kem ya sangut ki beriau ki bedan keti ha ban syok beriau bat ban penjular ki kali ha kejingyat rali kabel penlong dak FKJGP ulaong bagi pulet keladap ban register ya laitri ki mokot duma bat kejing toket kenang ya caprang USP Shillong City ubak Vivek CM ulaong bagi pulet keladap ban I notice ya kinong ilam ke FKJGP bat ki pulet klayo e kejing trelang na ginong ilam ke FKJGP hendai kejing toket kadang ya caprang halor kejing keno bagi pulet kila pendek bat bon kenta ban kli jingkli ginong ilam ke FKJGP uba Vivek CM ula kentat kene kejing keno bat ulong bakam syumladon kanu kejing pendek ya ginong ilam ke FKJGP hendai la syukhat eki bani kli jingkli bat syumlabat ru da bon kenta ya ginong ilam ke FKJGP Hi, kaya yung kaan ni, and then nila summon the leaders, but itu giba dekti hakatuka snehi itu te nila identify, but legal action be taken accordingly. Atli ki case giba yedi bagatu snehi nila register, but layak cuma layak token. Terus kami giba register 8, kata layak cuma. Ini ban pendak kita toket apa? Pasang kalang ki ona ba kani kajing khat hajar jong pi hadu sausan kenta kalong kajing pensitom niki kam dei su kata kajing banong ban toket so kam don e kumta banong ban penjinjar ini no anjai kajika kum kajing don kam di toket kumta hi ka pot ba labu kan kam don e kata ban penjinjar normally nginam simple aja ka arkenta tada ki wan kapor babyang ki ai ke ik bakli ayo kila jawab selesai nginam simple aja ka se arkenta
Kamu pinang yai khot chu na tang adu uniu presiden kala akut kini kajing Atau khot tu hajar. sang ka jing toket, let's say, kum ka jing toket mangkas ni hi, kum ta ikan di aja.